መለስ ይበላል ማለት ነው። በቃ ስለዚህ በውሳኔ ላይ የተደረሰው ደግሞ አሁን ደግሞ ያው ብቻ እንደማት ነው ሰው እንደሚያስፈልግ ታውቃለህ። ስለዚህ እሱማ ሁሌም አለ። ግን ደግሞ ለአንተ የምትሆንህን ሴት ካገኘህ አብረህ እንደምትኖር ምናምን አገኘው እኮ ብዬ እፈልጋለሁ። የምትሆን ልጅ እኮ ማስታወቂያ ልብሰራው የነበር ነው ወስደሽ አንቺ ሲገባ ከዛ በኋላ ምናልባት ያንቺ ሊሆን ይችላል 2 ሚሊዮን 4 ሚሊዮን በፍጹም እኔ እንደውም እየሰራን አብረን እንኖራለን። እየሰራን ማግባት የሚፈልገው ትንሽ ድንግል የሆነች ስልክ ማታውቅ ቴሌግራም፣ ቲክቶክ፣ ዩቱብ ምናምን ማታውቅ ከገጠር ገና ዝቅ ብላለች ከተማ ነች። ማን ያለች ብር ያለበለች ወሬ ያለበለች እዚህ ያለች አልተወለደችም ልበል ውስጥ የሚለኝን ነው የማዳምጠው። አንተ ምንም ትለኝ ያንተን አልሰማም። መረዳት መናገር እኮ አይጠበቅብኝም። ይሄ ሁሉ አውርቼ እንኳን ምንም ልትረዳኝ እየሞከርክ አይደለም። ግን ደግሞ ቆም ብለህ አስብበት። ግራና ቀኝህን ፈጣሪ ልክስ የመጣውን ነገር አትግፋ። አመስገን መቀበል ላይ የቻልክ አትግፋ። እኔ እንደምትፈልገው ሆንልሃለሁ። ወንድምም ጓደኛም አባትም ሁሉ መሆን የምትችል ሰው ነህ። ለጌታ አሶመት መንግስት አለ ወይ? ጊዮን በረኪና ሙሉ 5 ሊትር እኔ እንደሌሎቹ ግማሽ ወይም 1 ሊትር እየጠጣ ሆስፒታል ገብቼ ድኜ መውጣት አልፈልግም። መንግስት አለ ወይ? ሙሉን ነው የምጠጣው። ሙሉን ጠጥቼ እዚሁ ነው የምሞተው። የትም አልሄድም። ሙሉን ጠጥቼ እዚሁ ነው የምሞተው። እዚሁ ትቀብረኛለህ። ኧረ መንግስት አለ ወይ? ካላልከኝ እዚሁ ነው የምሞተው። ይሄን ነው አይደል የምትፈልገው? የኔ መሞት ነው የምትፈልገው? ሞቴ ነው የሚያስደስትህ? ኧረ እባካችሁ ተውኝ። በእኔ ነው የምትቀልደው? የማልጠጣ ታየኛለህ። አለቀውም። አላበርኩም። አዎ ጠጣዋለሁ። በቃ የኔ ቦታ አይደል የምትፈልገው? ጠጣዋለሁ። አንተ ምንም አይገባህም። አክሽን አይደለም የምትረዳኝ። በቃ በተግባር አሳይ። እያሄድን ትወደኛለህ ማለት ነው። እንደማልጠጣ ፈለክ ማለት ትወደኛለህ ማለት ነው። መጠጣቱ ነው። ሴጣን አሳስቶሽ ያጠጣሻል። ሴጣን የማያደርገው ነገር የለም። አማ ሲጋለት ሲግል ቢሆን እኮ ነው አይደል? ተጠቂና እዛ ጋር ተጋብለሽ ተጭ በረኪና ሰው አይገልም። አቅም ቤት ትገባላችሁ። በሱ ሰብ እንደዚሁ እዚሁ ነው የምጠጣው። በቃ እየቀለድኩ አይደለም። እሺ እሄዳለሁ። በቃ ይኸው አሁን እናንተ ግባ። በቃ በረዱ ይችላል። እሄዳለሁ። በቃ አልፈልግም። ኧረ መንግስት አለ ወይ? ኧረ ሰው አለ ወይ? ኧረ ይቁም! ኧረ ይቁም! ወንዶች ሴቶች ወንድ ማገት ይቁሙ! ቁሙ! አስቁሙ! ኧረ ሰልፍ ይውጡ! ኧረ መንግስት አለ በሉ! ኧረ እባካችሁ ተው! ተው! ሴቶች ራሳችሁን አስከብሩ! ተው! 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 ራሳችሁን አታውርድ! ኧረ እባካችሁ! ኧረ እባካችሁ! እኒን ጀዱ ማልታ ዱበርቲን በካ ደጥቲ yoo kabajaa ofitti hortee yoo kabajaa godhattee maalta kabajaa yoo ofitti hortee bakka deemtutti salaamataa yuurraan fadhe. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashamaa harka fuuni akkam jirtan nagaa keessanii fayyaa keessanii. Wallaahi qaldiis ta'e dhugaas ta'e dhimma garuu maaliif akkas of rakkasiste? Ay carraa saayidoo! Ay carraa saayidoo! Ara mangistaallee wuuy saayidoo! dhuguu dhiiste keessa yoo haacistu hayyuu guddoo dhufte qaba. Hayyuu guddoo jenna ishee kana maaliif xinnoo hayyuu caalti natti fakkaata. Hayyuu guddoo dhufe yoo ati nan fuune barakiina
ጠጥቼ ሞታለሁ። እንደ ሌሎች ሰዎች ግማሽ ጠጥቼ አኪን ገብቼ ማወጣት አልፈልግም። ይሄ ሁሉ ጨርሳለሁ፣ ጠጥቼ ሞታለሁ። እኔ ከአኪን ቤት ማውጣት አልፈልግም። አማ ከነ ሁንዳ ዱጌ ዱኡን በርባድ አከነማ ብራ ግማሽ ዱጌ መነኪሚ ገሌ በኡን በርባዱ ዱጌ መነኪሚ ገሌ ዱኡን በርባድ አይገባኪም ሲንገሉ ጀት ሲንገሉ ማሊ ዱበርቲን አክሲቲ ወላሂ hayyuun akka kanatti barakiina kana dhugeen du'a jettee to doorsistu dhaqee otoon jaallatiin haadha manaa too ilmoon isaa qabuu dhaqee itti gale ishee lubbuu isheen badiin jedhe hayyullee akka inni itti yaadetti taateef hin argine gaafa guyyaan ga'e biraa deemte hayyuu jalatti limbiifamte leenjisamte godanya hayyuuti amma kun yoo atti nan fuune eengada isatti ertunni tuugatu argeen ture viidiyooti gadhiiste ani tidaaritti gala jirtee jirta tateef mircaaf ufeera mataa ko shari'adhe Saidoon dubartii hin shaffanan hin jaallatu kanaaf shaffanadhee ufeera mircaa keessa galuun ufee jette laa ilaaha illallah lakkisaabbo ofuma miizanarraa ofiin buusina wallahi of tasgabbeessa dubartoonni of tasgabbeessa maali abbo giddiitiin jechi barakiina kana yoo dhugdan giddiitiin jireenya sinii taamu hanaman jaallanne tokko ati amma fakkeenyaaf hayyuu irratti argitee jirta hayyuun goddanyaa keeti barakiina gixxi dhuguma barakiinaadha Saidoonuu suunfatee qaldiin miti mucittiin sirmaa foggorraarra jirti firaashiin ana sagaa maali ani isheen qabattartu eengadda argitanii jirtu jechuudha har'allee ani wallahi gizee tokko akkam nama gaddisiisa maali yoo kabajjiin fittoorree maali giddeetaatiin inni giddeetaatiin giddiitii yoo hankoon taane giddiitiin ay Saidoo ay gaafa Yemen irraa Itoophiyaa galtu Saidoo maal yani sumayyaan du'aayii gootee manaas hin baane ay kanaan dura ati biyyuma galtee dedeebi'aa jirta garuu isheen macarrashaa maalumaan manaas baaste laata sumayyaa abada hiyyeessa مسكينة والله دوبرتين بترى قيرمتي يو أتم كونتاني يعني كورورسي دوجين دوا يو أتم كونتاني أنا سمعان كو يو أن كونتاني أي إني جده Saido وابات الدين تموت Saido شكسيستا Saido واتو رجل مو مالتو مراجع دوبرتوتا سلفي قالت dubartoonni hankoo haa ta'u barana otoo hankooti jedhanii keekii mataatti maragan gaafa lammaffaa immoo keekii cuma bitanii iifatama jedhanii essee nyaate essee dhugee innarraa immoo yoo ati hankoon taanee barakiina kana dhugee asumatti nagaatti jechuu barbaada hin dhugiin jedhee gaafarraa qabu argitee na jaallatta dubartii akka haadha siita akka abbaa siita waan hundaa siita ati kanan barbaaddu Saidoon immoo millaashiisa han internetiin qabne durba gana sabiyyii hanga dibaatee waa tokko hin beekne silkiin qabne hin fuudha malee wallahi kana yaadine sababa godhattu jedhe yooti nan fuune kana goona jettanii xinnoo akkas gootu isaa booda mana kiimii galtu achi baatanii yoo Ayyoo dhuguma rabbiiti wallahi Saidoo lammaffaa jireenya kee balleessin dhuguu dhiise abbaan dhuguu dhiise muka kanatti ofaa fannisu ilaame gaafa guyyaa isaayyuun dhufa otoo narraa hambisi yaa rabbi jettee gaafa guyyaan ga'e jettee numa dhufa abbaan immoo addunyaa kanarraa ifa addunyaa kanaa hin barbaadu jedhe hadeemu itti dhiisi haadaqu akka kanaan dura jireenya kee taane keessa galtee rakkatiin kan barbaanne kan hin jaallanne waliin dhuguu dhiistee dhugaa rabbi keessaa gangalattu maal asfaraarraan kanan du'a maal jechuudha dubartiin hin maraatte moo wallaahi maaliif ofiin kabajju bakka dhadhetti maa inni gadi of buustuufi giddiitii yoo nafuun giddiitii noo akkas ta'an mircaa keessa galuun dhufe shaashii shaffanattani tole boo shaashii shaffanattaniiftan booroo nuti hin barbaannu Saidoo jaallataayiti malee nuti akkas miti gaafa xinnoo sassaabdanii birricha tuutuullattanii gaa nuti akkas miti Saidoon akkas ta'e Saidoon akkas godhe maali boo ay carraa Saidoo dhugaa rabbi nama gaddisiisa maqaa rabbichaa
maaliif bootuma qabattee gennoonni maal taate dhugaa rabbi hin maraatte moo eessa jirta Saayidoo Adaamichuma keessaa ol bahi mee gara Finfinnee sii wayya dhugaa rabbi achi keessaa ol bahi achi zoor jedhii machuma fagaadhu mee hafuura baafadhu xiqqoo tokko sammuun kee boqonnaa argatu boo maaliif boon jedheen dhugaa rabbi takka waggaa tokko muluu otoo akka nama maraatu walii gadi fiigu rahaa tokko toon argati ammallee tokko lafa buutu alhamdulillah gizee jedhu tokkollee barakeenii dhugaa barakeenii du'een argama maali intinii seetani moo yoo barakeenii kana dhuddanii giddiitiin jaalalan ta'uu bara jaallattanii jireenya keessan balleessitu malee dhugaa rabbii nam tokko yoo walqixan taanii jaalalli akkuma hayyuu kana guyyaan gaafa ga'ee numa deemtaa teessi jechuudha. Har'a yoo as gaddaddeeyyuu garummaa jireenya lammaffaa waan kanatti gala jedhee yaadu Saayidoo dhugaa rabbi argee jira duras kororosiin dhuga jettee as fararratee akka jireenya isaa itti galee argeera waan hunda amma immoo lammaffaa kanatti adeemaare lammaffaa maali mircaaf gashuu dhufee jechi intiniidha moo wudiddirii wayiitu jira moo maa inni dubartiin mircaaf gashitu sila dubartiin kabajama bareeda bara of kabajjema bareeddi wallaahi laazim of kabaja